Nibyo reka mbasuze kandi bipfurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya mbere Werurwe 2026 masaha ya nimugoroba tugarutse muri studio tugiye kureba amakuru agezweho ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano Katoyi muri teritwari ya Masisi M23 yongeye kwagaba ibitero bigamije kwirukana abarimo Wazalendo. Uyu mutwe wa 23 atakarije abarwanyi benshi cyane, aho kuri ubu ngubu bivuga ko uyu mutwe wahagiriye igihombo gikomeye cyane, ndetse aka gace ariko kakaba kari sous contrôle kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse ruhande rwa Wazalendo rushyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byabaye kuri iki cyumweru tariki ya mbere Werurwe ku kigo cya Katoyi kiri muri teritwari ya Masisi, aho M23 yabyutse ihagaba ibitero bikomeye cyane. Amakuru aturuka muri uyu mugoroba haravugwa imirwano aho bita Ngururu, Kikoma ndetse n'aho bita Murema, uduce duherereye ku mupaka uhuza uturere twa Masisi na Warikare twongeye kwibasirwa n'imirwano nyuma yuko iyi mirwano ikurikiye aka gace kaho bita Katoyi nyine. Kuri ubu ngubu Ngururu, Kikoma, Murema n'uduce duherereye hafi ahangaha nitwo turi kumvikanamo imirwano hagati y'umutwe twaje nkora 23 ndetse na Wazalendo. N'ibitero rero M23 yongeye gutangiza, akaba ari ibitero bigamije kwigarurira ibice bamaze iminsi barambuwe kuva mu cyumweru gishize. Ibi ariko ngo ntago byigeze bitera ubwoba abagize Wazalendo kubera ko bakomeje kugenda bahangana ndetse banirwanaho. Icyakoza vuga ko muri ibi bice kugeza ubwo twinjaga hano muri studio makuru twakuragayo ntago hari higeze hagurutswa ibitero bya za drones by'igisirikare cya leta ya Kongo. Abenshi bakemeza ko ari nabyo byaba byatumye 23 ikomeza kwigamba kugeza n'uyu mugoroba ikaba ikiri mu mirwano. Ni Masisi rero ni kamwe mu duce mu by'ukuri dukomeye cyane, nyuma yuko kandi aka gace kari karimo FARDC na Wazalendo. Kuri iki cyumweru rero nibwo havuzwe imirwano. Ubu tuvugana haravuga imirwano ikomeye nanone Kahunda, ni muri groupement ya Fumando ya kabiri nk'uko amakuru aturuka muri bice abitangaza atugeraho kugeza kuri izi saa cyangwa se kugeza na magingo ngaya muri aya masaha y'ikigoroba. Rero urumva ko urugamba rwo rwakomeje kuba ingorabahizi cyangwa se imirwano yakomeje kuba imirwano. Hagati aho ngaho andi makuru atugeraho aravuga ko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 benshi muri bo mu bayobozi batangiye guhungishwa berekezwa babajyana Bunagana cyangwa se bakaba berekejwe Bunagana, aho bikekwa ko bashaka kubona amahoro n'umutekano mu gihe bikomeje kugaragara ko ibitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bya za drones bikomeje kwibasira itsinda ry'inyeshyamba by'umwihariko bice berizwamo abayobozi. Bunagana ni kimwe mu bice biri mu maboko y'umutwe twaje n'ora 23 bizwiho kuba bitekanye kurusha ibindi kuko ari nacyo gice cya mbere 23 imaze igihe kinini ifite nk'uko amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidutangariza byihutirwa. Kandi ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze gutangaza ko barashe indege itagira abapilote ya AFC-M23 yari iteye ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibi bikaba bikozwe kuri iki cyumweru tariki ya mbere Werurwe. Ni indege rero ya drones y'ubwiyahuzi. Mu by'ukuri bigaragara ko M23 yifuzaga kwangiza uyu mwanya. Ni ikibuga cy'indege gikomeye cyane kuko kizwiho ko mu by'ukuri ku bijyanye na za drones n'ibindi bigiye bitandukanye, indege nk'amasukoyi ariho zikunze kuba zibarizwa mu gihe ziba zitegura kujya kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Ikibuga cy'indege cya Bamboka kigaragara Kisangani cyongeye kwibasirwa n'indege zo mu bwoko bwa kamikazi zitagira abapilote, aho bivuga ko hamaze kuraswa indege y'umutwe wa 23 ndetse ibi abenshi bakavuga ko M23 izi nyeshyamba zabikoraga mu bisa no kwihorera ku bitero bya drones berutse kuraswa. Ibi bitero bikaba byarahitanye abatari bakeya mu mutwe twaje na 23 ndetse binakomeretsa benshi, aho kugeza uyu munsi bivugwa neza ko cyangwa se bigarukaho ko byanahitanye umuyobozi ukomeye, nta wundi ni Wiri Ngoma, umuyobozi umwe mu bakomeye barwanya umutwe twaje intwaro wa M23. Ubu tuvugana amagingo ngaya rero ibi bitero bikaba bikomwe mu nkokora, ni ibitero byari bigabwe na M23 rero ntabwo bashe kugira ku ntego yabyo cyangwa se ku mpamvu nyine byari byoherejwe
bikaba bigaragaza rero ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba maso. Muri Kivu y'Amajyepfo Mwenga hakomeje kugenda humvikana imirwano kugeza kuri ubu ngubu magingo aya ngaya. Biravuga ko agace ka Mikenge kamaze kujya mu maboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka gace ni agace ko muri teritwari ya Mwenga, ni village yongeye gufatwa na Wazalendo ndetse na FARDC nkuko birimo bitugeraho. Nkubutsa ko aka gace ka Mikenge gaherereye muri teritwari ya Mwenga muri secteur ya Itombwe muri groupement ya Basimukunje ya mbere mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni aka gace rero kiriwemo imirwano nako gaherereye. Amakuru atugera rwose aravuga ko ngo aha hantu hiriwe imirwano ikomeye cyane, ahantu hiriwe ikintu bita umuriro, hiriwe za nyamugigima, hiriwe za imiripuko. Mwabantu mwe rero turimo turanyanyagira mu bice bigiye bitandukanye tubagezaho update dire ko amasaha arimo aragenda yihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete tutiriwe twizimba mu magambo, hanyuma namwe mumenye uko bihagaze. Rucuru naho umuriro wabaye umuriro. Biravuga ko Wazalendo bamaze gufata agace bita Busanza nyuma y'uko bakirukanyemo umutwe witwaje 23 aho boherejwe bita Mugogo, Kitagoma, Karambi, bahungiye mu mujyi wa Rucuru ndetse basiga uduce tukaba turi kugenzurwa na Wazalendo. Ahangaha rero nawo ni muri teritwari ya Rucuru. Urumva ko ahangaha igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gutera imbere mu kwigarurira imyanya igiye itandukanye. Gusa muraza kwihangana kuko turimo turagenda tunyarukira amakuru yose mu buryo bw'ingenzi kandi bwihutirwa kugira ngo mubashe kumenya uko byifashe cyangwa se uko bimeze. Biravuga ko muri ibi bice naho humvikanyemo amasasu ndetse n'ibisasu biremereye, no imbunda ziremereye. Ibice rero byose bikomeje kugenda byumvikana mu mirwano cyangwa se bira mu rugamba, bikaba bikomeje guteza ibyago n'amakuba aho abaturage bakomeje kurushaho kwiyongera. No kuvuga abaturage bavanwa mu byabo n'imirwano nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Imiryango ibihumbi n'ibihumbi mu bice bigiye bitandukanye ikaba ikomeje kugenda mu byukuri ihunga ibi bitero, ihunga amasasu, ariko ibi bikaba biri guteza ibyago n'amakuba kuri abaturage bakomeje guhunga kuko harimo kubura ibiribwa. Icyo ni icyambere, ndetse andi makuru atugera akaba avuga ko si biri kugarukira ngaho gusa ahubwo ubuvuzi nabyo ni ikibazo. Ibyo byose bikagaragaza icyo gihari gituruka kuri iyi mirwano cyangwa se kuri iyi ntambara ikomeje kugenda iba muri Kivu y'Amajyepfo rero. Nkuko amakuru agenda tugeraho kugeza kuri ubu ngubu rero muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Fizi hari amakuru aturuka ngira ngo nanone tubashe kuba twayagaruka. M23 yagerageje kwitabira gukoresha ibitero by'indege zo mu bwoko bw'izituritsa zizwi nka kamikazi, ariko amakuru ahagije atugera avuga ko M23 bwo kuba idafite ibishoro bihagije nkuko twabivuga cyangwa se indege zihagije, ntabwo ibitero biri kubasha kugira ku musaruro, ahubwo izi ndege zakomeje kugenda zirasirwa mu nzira, ndetse kubera ubuke bwazo byoroheye igisirikare cya leta ya Kongo kuzihagarika, bituma zitabasha kugera ku ntego mu bice byose zabashije kugabwamo. Amakuru mashya ku ntambara rero ishyamiranyije umutwe wa 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 batangaje amakuru mashya ajyanye n'imirwano ikomeje kuvugwa, ndetse bashinja ubutegetsi bwa Kinshasa cyane cyane mu bice bya Minembwe kubagabaho ibitero. Gwara kuri wa gatandatu tariki 28 Gashyantare 2026 saa 12 z'umugoroba, vuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ingabo zabo mu midugudu urimo Karongi yarare mu Minembwe mu byukuri ngo aha umutwe wa 23 urabashinja gukoresha ibitero bya drone ku cyumweru tariki ya 2 Werurwe, ari nabwo uyu munsi kuva mu rukerera kugeza mu masaha y'umugoroba. Biravuga ko ngo izi ngabo zakomeje ibitero by'indege zitagira abapilote zirimo n'izigenewe kwituritsa ku ntego zizwi nka kamikaze, ngo izi zikaba zibasiye cyane ahantu hatuwe n'abaturage, aho bavuga ko ngo ibi bitero byagabwaho bita Karingi. Byongeye kandi saa moya za mu gitondo ingabo zagize iryo ruzivugwaho kuba arimo FARDC, FDNB na Wazalendo bavugamo bacanshuro, ngo mu byukuri batangije ibitero bihuriweho abita Kakenke
mikenye mu nkengero z'aka gace. AFC/M23 ivuga ko mu gihe ihanganye n'ibitero nk'ibi ngibi ngo igikomeje kwihagararaho ndetse no kwirwanaho, aho bavuga ko ibi bitero bya Kinshasa ngo bizaba ari ibitero by'ubugome bigamije kwibasira cyane ibice bituwe n'abaturage nk'uko izi nyeshyamba zibishinja ubutegetsi bwa Kinshasa yakomeje guhakana aya makuru, ivuga ko itigeze igaba ibitero na rimwe ku biturage bituwe n'abaturage basanzwe, ahubwo ibitero bagabye ari ibitero byibasiye imyanya igaragaramo izi nyeshyamba. Rero abasirikare 3 b'Amerika biravuga ko ngo baba baguye ku rugamba, abandi 5 barakomereka bikomeye mu gikorwa cyiswe Epic Fury. Ku itariki ya 1 Werurwe abasirikare 3 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baguye ku rugamba, mu gihe abandi 5 bakomerekejwe bikomeye mu gikorwa cya gisirikare cyiswe Epic Fury. Aya makuru yatangajwe ku isaha 3:30 za mu gitondo ku isaburasirazuba bwa Amerika, nk'uko bigaragara mu itangazo ryemewe n'inzego zibishinzwe. Iryo tangazo navuga ko hari n'abandi basirikare bagize ibikomere byoroheje birimo gukomereka batewe n'ibisigazwa by'ibisasu ndetse no guhungabana mu mutwe. Ubu barimo kusuzumwa kugira ngo barebwe igihe bashobora gusubira mu kazi ka gisirikare. Ibikorwa bya gisirikare bikomeye biracyakomeje, kandi ingamba zo kwimura ndetse no gusubiza ibitero ziracyashyirwa mu bikorwa. Abayobozi bavuze ko ubu ibikorwa bihagaze bishobora guhinduka uko amasaha agenda ashira, nk'uko biteganywa n'amabwiriza ya gisirikare. Amazina y'abo basirikare baguye ku rugamba azatangazwa nyuma, nibura amasaha 28 nyuma yo kubanza kumenyesha imiryango yabo mu buryo bwemewe n'amategeko, nk'uko bigarukwaho hano. Ibi rero ni ibitero ubu ngubu bihangayikishije isi yose, abenshi bakeka ko bishobora no kubyara ibirimo intambara yeruye. Ni ibitero Amerika iri gufatanyamo, nk'uko bizagiye bivugwa na Israel mu kugaba ibitero kuri Iran, igihugu gishinjwa kuba cyari kirimo kubaka inganda zitunganya ibisasu bikomoka ku ngufu za nuclear bishobora guhungabanya isi ndetse no guteza ibyago n'amakuba. Amerika ndetse na Israel bakaba bavuze ko banishe umuyobozi ukomeye muri Irani, Ali Khamenei. Uyu mugabo rero akaba mu by'ukuri yashinjwaga n'ibi bihugu kuri kugira uruhare nyine muri ibi bikorwa ari nka kiyongozi. Mu gitondo cyo kuri 28 Gashyantare 2026 hari ku munsi w'ejo mu murwa mukuru wa Iran Tehran no mu yindi mijyi ikomeye nka Isfahan, Karaj ndetse na Kamlash. Muraza kutwihangana uburyo turimo turasoma iyi mijyi. Humvikanye urusaku rwinshi rw'ibisasu. Bidatinze Minisitiri w'Ingabo wa Israel Katz yatangaje ko igisirikare cyabo cyatangije ibitero byiswe Operation Rolling Line. Aha ni ku ruhande rero ni ku ruhande rw'iki, ni ku ruhande rwa Israel, ariko ku ruhande rwa Amerika babyise Epic Fury. Ngira ngo murumva ama operation y'amazina aba yagiye ahabwa, ngo ni ibitero bigamije guca intege ubushobozi bwa Irani bwo gukora intwaro kirimbuzi no kurinda kaga kashoboraga kugwira abaturage babo. Ni ibitero byahitanye n'abasivili, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byo muri Irani byagiye bibitangaza. Abaheruka ni 2 biciye mu ishuri riri mu burasirazuba bw'umujyi wa Tehran. Aba biyongera ku bandi 51 ngo baguye mu gitero cyagabwe ku ishuri ribanza ry'abakobwa riri mu mujyi wa Minabi mu ntara ya Hormozgan mu majyepfo ya Iran. Umuyobozi w'uyu mujyi Muhammad Ramazan yavuze ko muri iri shuri harimo abantu 170 ubwo ibitero byagabwaga, ndetse bikizerwa ko bashobora no kwiyongera ku mubare nyine w'abahitanwe n'ibyo bitero. Igitandukanye n'igitero cyabaye mu mwaka ushize, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise asora itangazo mu buryo bw'amashusho afite iminota 8 yose, yemeza ko igihugu cyabo kiri kugaba ibitero bikomeye muri Iran bigamije gusenya misile ndetse n'inganda zazo bishobora kwifashishwa mu guhungabanya umutekano w'Abanyamerika n'inshuti zabo z'i Burayi. Ibitero Amerika yagabye muri Iran tariki 22 Kamena 2025 byari byiswe Operation Midnight Hammer. Ibyo kuri uyu wa 28 Gashyantare byo byiswe Operation Epic Fury.
hari kwifashishwa ubwoko butandukanye bw'ibikoresho bya gisirikare birimo indege z'intambara ndetse n'ubwato bwa rutura biri mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibinyamakuru mpuzamahanga nka Al Jazeera, ibinyamakuru mpuzamahanga nka CNN, tutibagiwe Associated Press byatangaje amashusho n'amafoto agaragaza imyotsi myinshi izamuka mu kirere cya Tehran hafi y'ibiro by'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei biri mu gace ka Jomor. Amakuru avuga ko Perezida Donald Trump akimara kugaba ibi bitero byiswe Operation Epic Fury yahise ajya ku rubuga rwa Truth Social, ari narwo yashinze atangaza ikorwa ndetse n'iraswa rya Iran. Nubwo bitaremezwa ko Ayatollah Ali Khamenei yari ahari, amakuru avuga ko yimuriwe ahantu hizewe mbere yuko ibitero bitangira. Gusa hari ibitangazamakuru bikorera ku mugabane w'Uburayi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byagaragaje ko ngo uyu mugabo yaba yarahitanwe n'ibi bitero bya Operation Epic Fury ndetse byateguwe na Amerika na Operation Rolling Lion ngo bishobora kuba bitamusize amahoro. Nubwo bitaremezwa ko Khamenei yari ahari, amasoko yo mu nzego z'umutekano za Israel yavuga ko Operation Rolling Lion yari igamije kwica Ayatollah, umugaba mukuru w'ingabo za Iran Said Abdurrahim Savi, Perezida Mossad Paskan, umunyamabanga w'inama ya gisirikare Al Shamkhan, n'umunyamabanga w'inama y'igihugu y'umutekano Al Lajan, ariko nta makuru yemeza niba hari uwishwe cyangwa uwakomeretse. Ariko mu makuru yabanje mbere ko twinjira muri studio, hari amwe mu makuru yumvikanye masaha y'umugoroba yavugaga ko Ayatollah Ali Khamenei yaba yarishwe, gusa ntago hari geragaragara inkuru nyirizina zibyemeza. Impuruza zumvikanye hirya no hino muri Israel nka Tel Aviv bitewe nuko Iran ibinyujije mu mutwe w'ingabo zidasanzwe wa RGC yatangiye gusubiza yifashishije misile n'indege zitagira abapilote za drone. Igisirikare cya Israel cyasabye abaturage kuguma hafi y'ahantu hizewe bashobora kwishamo mu gihe ikirere cy'igihugu Iran na Jordani no mu bindi bihugu by'Abarabu cyahise gifungwa. RCG yagize iti mu rwego rwo gusubiza ubushotoranyi bw'umwanzi mubi kandi umunyabyaha kuri Repubulika ya Kisilamu ya Iran, icyiciro cya mbere cya misile n'ibitero bya drone byatangiye kwerekeza ku butaka bugenzurwa n'umwanzi. Kwinjira kwa Amerika muri intambara mu buryo bweruye ni icyemezo gikomeye cyane. CNN ivuga ko byabaye nyuma yaho ibiganiro byo guhagarika gukora intwaro za kirimbuzi byabereye i Geneve mu Busuwisi kuva mu ntangiriro za Gashyantare, bivuga mu kwezi kwa kabiri nyine uyu mwaka wa 2026, bitatanze umusaruro. Amerika ishinja Iran gukomeza gukora gutunganya uranium nyinshi yifashisha mu gukora intwaro kirimbuzi. Perezida Trump avuga ko ubwo butegetsi bwa Iran budashobora kwemererwa gutunga intwaro za kirimbuzi na rimwe. Amerika ivuga ko amakuru inzego z'ubutasi zabonye yemeza ko Iran yari yiteguye kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za Amerika biri mu kigobe Persian Gulf, ahari ubwato bw'intambara butwara indege z'indwanyi burimo USS Gerald R. Ford. Iyi ntambara ntiri kubera muri Iran no muri Israel gusa, kuko amakuru aturuka muri Berlin aho Amerika ifite ingabo zirwanira mu mazi zahawe izina rya Fives Fleet, haguye misile zaturutse muri Iran, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu no muri Qatar, naho humvikanye urusaku rw'ibisasu bishoboka ko ari misile za Iran zarashwe ku birindiro bya Amerika. Minisiteri y'ingabo y'umuryango ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko yapfubije misile zarashwe muri iki gihugu ziturutse muri Iran, icyakoza ku muturage umwe ngo yishwe n'ibimene byabyo. Ama-ekra yagaragaje ko ubu ari ubushotoranyi bweruye bwirengagiza itegeko mpuzamahanga kandi ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Yagize ati Minisiteri ishimangira ko uku kugabwa ibitero ari ukurenga ku busugire bw'igihugu n'amategeko mpuzamahanga mu buryo bugaragara, kandi ko iki gihugu gifite uburenganzira bwacyo bwose bwo gusubiza no gufata ingamba zose ngombwa kugira ngo kirinde ubutaka bwacyo, abaturage n'abatuye, mu buryo bwo kubungabunga ubusugire bwacyo, umutekano, ituze no kurinda inyungu zacyo n'ubushobozi bwacyo. Leta ya Qatar, Bahrain, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Jordani, Syria
n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byafunze ikirere cyabyo mu gihe ibisasu bya Iran bikomeje kugwa muri bimwe muri byo. Ingendo za Rwandair zijya n'iziva i Doha na Dubai zahagaze kubera impamvu nk'uko byashyizwe hanze na sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ubwikorezi. Abasesenguzi baganiriye na Al Jazeera bavuga ko intambara ishobora guhagarika ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli mu kigobe cya Hormuz, ibintu byatuma ibiciro byabyo bitumbagira ku isi yose mu masaha make ari imbere. Hormuz iri hagati ya Iran na Oman. Buri munsi inyuzwamo utugunguru turi hagati ya miliyoni 16 na 21 tw'ibikomoka kuri peteroli, tungana na 20% by'inyuzwa ahandi hose ku isi. Ibihugu byo mu muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi bwa peteroli OPEC birimo na Iran, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait na Iran nibyo bikoresha cyane iyi nzira byohereza ibikomoka kuri peteroli cyane cyane muri Aziya. Ibihugu by'inshuti za Amerika nabyo bikoresha iyi nzira mu bwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli. Perezida Trump ntihagarukiye ku bitero bya gisirikare gusa, ahubwo yasabye abaturage ba Iran guhaguruka kugira ngo bakureho ubutegetsi bwabo. Yagize ati, ku baturage bakomeye ba Iran ndababwira ko isaha yo kwibohora kwanyu yageze. Mwicare mu nzu ntimusohoke, ariko uyu ni wo mwanya wanyu wo kwisubiza igihugu cyanyu. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko ibi bitero igihugu cyabo gihuriyemo na Amerika kizafasha abaturage ba Iran kwifatira ibyemezo. Bishimangira ko abanya-Iran bashaka impinduka ku butegetsi bw'igihugu cyabo bashobora kubyuriraho bakongera bakigaragambya. Ibi bishimangira ko intego ya Amerika na Israel wari uguhindura ubutegetsi bwa Iran birenze guhagarika gahunda ya Iran yo gukora intwaro kirimbuzi na misile ishobora kuzifashisha mu guhungabanya umutekano n'abaturage babyo cyangwa se abanyaburayi nk'uko amakuru aturukayo abitangaza.